Puno smo pričali o našoj sljedećoj ligi ovdje. Prošli put najavljivali smo neke derbije, pa ko je pratio, radi se o Španjolskoj ligi. O Španjolskoj ligi. Da, baš smo puno. A bilo je onako zanimljivo. Prvo idemo na derbi. Znači prvo idemo na Getafe Cadiz. Znači na derbi derbija. Znači utakmica kola, ljudi su stvarno zadovoljni se tiče dobro poslije. Podjela bodova zaista i ne, šalu na stranu, Girona Atletic 2-1. Pobjeda Girone, da. Getafe smo prometirali, Valladolid, Elche 2-1 pobjeda Valladolida, Celta Osasuna. Malo iznenađujuće sa Osasuna, ali nije loša Osasuna ovdje ove godine, ne? Da, malo ipak iznenađenje je. Barca dobila Almeriju s opreštajem Pikea. Da. Pikea nam je rekao pa nam je rekao i bolo nakon duge karijere. Mislim, meni je to malo čudno, tebi nije da odjednom on je najavio, on ide, ovo mi je za njega. A gledaj. Kaj ti nije to malo čudno? Pa da li si pročitao podatak da taj Piqué na izlasku iz Barcelone vrijedi više od Barcelone? Da, meni lako za to. Meni je čudno da je on stari moj sad, on se probudio jedan dan i on je sad svim medijima objavio. Mislim, šta ti nije to nekak čudno malo? Nema ti ničeg do to, nema. Nema. Po meni tu nešto se krije. Pa tebi čudno kad se Nader bio otišao onak pozdraviti. Meni je to malo čudno, stari, znači ne najavljaš tako. Potpuno normalno, ne? Pa što se tako ljudi najavljuju odlazak? Pa naravno da ne najavljuju, mislim. Pa dobro, baš odjedno frajer ovo kolo kaže ovo mi je za njega utakmica, ono iz vedra nema, grom iz vedra nema. Pa ne dam se. Dobro, ja mislim da to ima nešto drugo. Pa dobro, dođeš mi ti, Boris, ja vrijedim više od Barcelone, ti si tam neki čavi trener, neki mi govoriš poslije tekme kak sam ja negdje, ali ne bom igrao. Pa evo ja, dragi gledatelji, odlazim. Ja mislim da to ima veze sa nekim privatnim stvarima. Misliš da je tu teorija zavjere, evo našeg teoretičara. Frajer je ostao bez, šta je bilo s curom, bilo je tu nešto, ko zna vidiš da je frajer isto. Dobro, nemojmo sad. Atletico Madrid, Espanjol 1-1, Sociedad Valencia, identičan rezultat. 1-1, Villarreal, Mallorca dobila Villarreal, to je iznenađenje. I evo našeg najavljenog derbija. I na kraju na podjeli bodova. Da, podjela bodova, a to je tak čini se trebalo i završiti. Doćemo i tvoj klub Rayo Vallecano, Bože. Šta sam ja rekao, vidiš koliko ja pogađam, stari moj, znači ja pogađam, mislim, ne može, ja se ispričavam, gledajte što ovo moraju slušati i gledati. Može biti slučajno jedno. Ne mogu baš sve slučajno pogoditi. Baš sve gađam. Ja bi trebao davati savjeti za kladioničarove tipove nekakve ono. Da, pa možda bi se mogao pogatiti tako. I on će ti izvaditi bubreg, što tog dvog će se desiti sigurno, ne, ja ne znam sad točno šta, ali... Kako je prvo utakmica završila, hoćemo vidjeti. To je kako nam ljestvica stoji da vidimo malo nakon ovoga. Real nam je kikso, znači, da. Znači, nakon dugo vremena, Barcelona. Da, baš koja igra, ali ne, ajde budemo realni. Ajde, budi realno. Znači, Barcelona nije dobila gol 13. kola. 13. kola? 12. kola clean sheet. 12. kola clean sheet. Znači, obrana je stegnuta. Pazi, je li to malo ono promjena filozofije Barcelone kao takve? Pa sigurno je. Mislim, imaju drugčije momčad i Lewandowski. Nema veze, ali meni je to je jedna vrlo defanzivno orijentirana momčad. Vidit ćemo, možda ne radi oni baš takav pritisak. Evo, možemo pogledati sad u ovo kolo malo ovoga podatka. Nisu oni sad napravili čudo. Da. Moram priznati da nisam gledao tu utakmicu, ti si gledao? Gledao sam drugo polovrijeme i moram reći da nisu napravili čudo. Nisu napravili. Znači recimo kad gledaš jedan Bayern... A zapravo imali su šanse, gledao sam ja, lažem, sad sam se sjetio, pa gledao sam ja tu utakmicu. Imali su oni šanse, ali hoće reći generalno pritisak kakav na primjer radi jedan Bayern i pritisak kakav radi Barcelona, to je dan i noć, ne? Barcelona je više... Ko Bayern si rekao? Bayern. Naš Barcelona je više... Pa Bayern je dobio Barcu, što ne, 3-0 u gostima. No shit. Pa naravno da je, ne, to ću reći. Ti sve ovo što sad rekao pada u vodu, ajmo reći. Ne, ja govorim da defensivno se pokušavaju postaviti, ali ne mogu biti ko Bayern, ne igraju takav nogomet, ne, to je to. Dobro, pa sad zezamo se, šta? Pa nemoj se zezat tu pred gledateljima, onda meni poslije počinu dolazi na štove. Evo ti Barca od mene, kaže. Ma nešta, stari, znači 27 udara. Čuo sad 27. A dobro, ali meni, ja dajde, zbiljam se, čaj, ono ne razumijem. I Dinamo Šibenik, dajmo se osvrnuti na to, Dinamo Šibenik. Znači, čista pobjeda Barcelone, nećemo se tu previše nešto filozofirat. Piqué odlazi, valjda su se tu nešto svi nabrijali da sad zabiju gol, ali ih je malo zabilo, samo 2 komada su zabili realno. Stari, 27 udaraca u okviru. Da, malo su golova zabili, samo 2 gola na tih 27 udaraca, što nije to malo. Ne, pa strašno, baš Fallen Killer, Lewandowski nije došao na tekmu. Pa da, nešto je, da. A mislim, otprašali su Piqué. Koliko gledaš nogometa, zbilja malo znaš o njemu, ali okej, ajde.
Ne, to su jedni od onih Evo da ljudi. vidimo, šta ti kažeš Atletico Espanjola, baš da te čujem. Evo, Tvoje da, stručno mišljenje, baš me zanima ništa. sad. Evo, apsolutno Eto, ništa, nemam vidiš, šta reći. Da se jedan Atletico Madrid mora čupati protiv jednog Espanjola. Pa gdje je, dok Da bude ti je to to došlo? postalo nešto čudno, pa to je već postalo normalno Pa da se oni dobro, čupaju Kepa. ovu sezonu. A postalo je normalno, Pa znači ono, postalo je svašta je normalno. postalo normalno, ne, ali i dalje je to neki Atletico i dalje je to isti trener i dalje treneri, to je i dalje ista momčad. To je novi Atletico, vjeruj mi. To Je, odličan. loši da, novi ono. Atletico. Da, loši novi. I ko je loše nova Sevilla, ne to ćemo da... Sad ćemo doći na Sevilla. Si gledao Betis Sevilla, nisi? Jesam. Da, baš ste u tekmu si gledao? Jesam, Baš je bila, baš je prava jesam. utakmica bila, da. Bila je borbena, ali u principu ne mogu sad reći da je bilo ono... Pa mislim, ježiti se ono... Dobro, mislim, a dobio si dosta toga ono. Borbena je bilo, ne, sve je bilo, Lagane. sve je bilo. Kak je treba biti? Znaš što je meni bilo fascinantno? Kako je ovaj dobio crveni karton u Sevilji i ovaj onda pravi rotirao momčad pa je u odmah isto minutu. Odmah isto zamijenio frajera i taj frajer kad je ušao odmah isto minuti je za autogol zabio sam sebi. To mi je bilo baš ono para. Ono što je vidjelo se jednim i drugima, da mi je bila bitna tekma. Je, definitivno. I malo su u principu, puno je tu bilo nervoze, inače je nervoza jer se radi o derbiju. Bilo 3 crvena i 10 žutih. Znači, to je baš ono ozbiljno. 3 crvena i 10 žutih. To ti govorim, znači pričamo ozbiljno nervozna utakmica. I si vidio ti kako se zove ovaj Srbin iz Sevilje, što je zabio gol? Daj nam on te malo, sam zaboravio sam sad, daj nam samo da vidimo ko je zabio. Kako je to zapravo izgledalo? Gudelja misliš? Da, on je zabio, vidio si gol, ono vrhunski gol. Vrhunski je gol, ne. I onda je nakon toga u 89. frajer je pogodio prečku i još bi bolji gol bio da je ušlo i onda u 93. imao je mrtvaca na 6 metara frajer, znači mogao je biti apsolutni heroj frajer. Mogo je, ali da li bi to bilo? Pa čak bi po meni bi čak bilo i zasluženo. Ozbiljno? Da, bolja mi je bila nekako Sevilja. Ne, pa nije bilo loše Sevilja, ja samo hoću... Jesi gledao kraj? Jesam, kraj je baš bio njen. Ali ti generalno kad si gledao utakmicu, Betis se tu diktirao ritam cijelo vrijeme. Pa mislim, da. Znači, oni su i vodili 1-0, znači do tipa 75. minute Sevilja nije baš bilo tu u nekoj... Da. Više su tu nešto lovili konce, da na kraju su dabili gol taj... Na kraju mogu biti sretni, znači ovo su imali čisto dva mrtva, čisto dvije šanse. Jesu, ali ti hoću reći da do 75. Sevilja nije bilo. To možemo se čak i to složiti, ajde. Pa ne da se možemo, nego moramo. Znači, 1-1, da, to je to što se tiče, ja mislim, da, vidiš da je bio mislim, evo ga, opet ćete statistika ćete razuvjeriti ponovo. Znači, Sevilja u potpunosti bolja, 22-9. U redu. 5-63-37. Ok, ali ako si gledao utakmicu, onda ova statistika baš ne pije puno vodu. Statistika je ipak tu. No ok, pa idemo sad na statistiku jer sad tebi odgovara. Znači, lik nije dragi gledatelji, nije gledao utakmicu, ok? Znači, evidentno gledao možda prilog, ne znam, Ne, gledao sam, to mi je bila utakmica kola, zapravo utakmica vikenda. Znam, toliko su najavljivao, ali u koliko sati je bila ta utakmica? Dajte, kada je u koliko sati? Ma ja, definitivno sam je pogledao. Ali nebitno je to. Pripremio se. Dobra utakmica, dobar derbi, fakat sam zadovoljno. Ovo neću ni komentirati, jer ovo je njegov Raja Valjekano. To je sad završilo. Kad su oni igrali danas? Šta je ovo? Raja Valjekano. Ali imamo Modrića. Modrić zabio 37, bravo Modrić, čovječe. Ne, imamo Modrića koji je u principu odigrao dobru utakmicu i što nas veseli za svjetsko prvenstvo. Za svjetsko koje je tu pred vratima ljudi, 2 tjedna pričamo. A viš ako fali Benzema opet nije igrao, tako? Nema Benzeme. Nema Benzeme, znači fali Benzema, stvarno im fali, da. Oni nemaju rješenje u napadu. Da, baš je čovjek kojeg... Killera nema killera. Ajde vidimo sljedeće kolo. Ajde da ne. Nemamo ništa ovoga. Pa mislim, šta imamo tu, šta bi mogli zauzeti? Znači, ništa. Ne previše, ajmo biti realni. Znači, objektivno možemo pričati o Valenciji i Betisu, jer je Betis dobar, Valencija je tu negdje, ali generalno... Da, Real doma Cadiz. Ništa. Barcelona kod Osasune. Ajde, Osasuna dobila Celtu, možda i to malo digne, pa ko zna, vidit će, možda tu bude nekako... Protiv Barcelone. A vidit ćemo, a zašto ne? Vrati malo, molim te. Trebamo pogledati kako... Znači, znaš koji momčad mene sad ovdje zanima i ja ću ovo pratiti sa tobom do kraja. Koja? Samo iz jedne stvari.
Rajo Valjka, A di je Rajo Valjka? A tu je Rajo Valjka. Protiv Celte kod kuće. Ajde da vidimo baš kako stoji Rajo Valjka. Jel će to biti ono čista jedinica? Pa Celta bi se tu treba čupati. Dajte molim vas, ljudi, da ćemo gledati. Ja ću navijati za Rajo, to je definitivno. Da li će to biti Rajo Valjka? I on ima nešto protiv Lokomotive. Jesam jednom fulao svojim prognozama, jesam fulao svojim prognozama. Sve sam pogodio. A čekaj, mislim da će tu Celta odnijeti puni plijen, evo. Pa ćemo vidjeti. A Celta će odnijeti puni plijen? Da, god ću ja navijati za Rajo, ali mislim da će tu Celta odnijeti puni plijen. Evo, gledatelji, imamo i čovjeka koji će actually gledat ovu utakmicu. Rajo Valjka na Celta, može. Evo, pa evo, stručnjaka, bude ovoga deta. Nadam se da se veselite. Nadam se da se veselite. Španjolska liga. Vidimo se za tjedan dana. Bog ljudi. Bog. Ti vjeruješ da to nasa sranja? Nasa shit. Koja nasa sranja? Pa to, na primjer, da je zemlja okrugla, ne?